Tala Fou mai le si ufonga le lang mua mo le nei tai ao o le asolua sefululua i nei lua fe lua. O le poana whaatasi atuai le fionga le li pule af masanga te alo moresi le sunga le whaatono pol kalame tufu e fiso ma le tamaita e whasalalau ya ana whaasolo e whai masuia le li te o le si ufonga le lau mua i se tufanga whailonga tawaloa le pule nuu a porirua Anita Baker. Safa amania ina le tautua le si ufonga le lau mua po le Samoa Capital Radio e se whailonga tawaloa e amana ia ilana tautua whaawau pea mai i le teimina amateo na pepesi le whaama i le COVID-19 i tutono New Zealand. Na te tala aloa ia lea sauninga i le karakia Maori saunia le kaumatua taku parai o le suipule nuu Easy Ford na avea mafufonga o le po e tolu ni vaenga tawa sa vai na ia le wha moe o Civic Awards po o whailonga wha ale malo. Na whaamani ei nai le to se fulu malwhao tangata o Maui Porirua e au fiei Aro Hamash, Carolyn Williams, Colin Blakely, Danica Anderson, Eddie Ellison, Fiona Perenara, Carrie Mitchell, Karanga Metekini, Mark Pearson, Maria Klinek, Paul Latham, Rena McCarthy, Simon Strombaum, Masu Macmillan, o le totelo i lātou na mawaina ia whaelonga o ta mama tina mātutua lātou teo fuina fua o lātou taime tau tuai mo le ai o porirua e au fielo lātou ta alauina o la pisi i awala. Pe o fafua tu fo i o lātou taime a viei mawhaia onga o ni au ta aloi nisi o a onga. O le vaenga luna lua na whaulfale ina ai po le induction i le pulenga anu o porirua le Hall of Fame. Le tamaita ai o Eleanor Chin na so ai se malolonga puupuu a o whaafia tamaitia o nga male fitireia Performing Arts. O Dave Maliroy Robati sa mawaina se tasio whailonga o na olalanga luenga i ofofua atu sa awala atu lo la whaamamaina leo drains po o ala vai pe atitele lo longa mapoloka ile vai i awala i tutono porirua. O le vaenga mulimuli o le whaamoemoe o le tofanga lea o whailonga tāwaloa o le Mayoral Awards po o whailonga le pole nuu o porirua mo o tangata e mai se whaala patuputonga sa tuto malosi. E fisosani le mamalo le atuno i taimi sa whaanga solo i pol kalame o tuipui o COVID-19 whaapea le tali mai le whaamai. E au fiei Caroline Mareko, Dr. Larry Jordan, Henrietta Hankin Tangaloa, John Hannon, Lise Macalio, Mike Seeds, Onate Lopa, Xavier Nua, Tiaki Porirua, Tracy Wellington, Vanessa Masoe, Whape ma le Samoa Capital Radio, le si ufafonga le langmua, masata wawina le fionga le li pule le teo. Sa whaafita ia mamana ia le li pule malana o whainga alwenga, ono polkala me whaapopo, ai maise le awai whaatasinga ma le maafutanga o tangata, ia whaamauti noa, o lo o maue tangata Pasifika, whautuanga umamaya ilatou o e wa yeito mai whaapitoa, ile soifua maloloina winga le COVID-19. Ile lua tau sanga utuana e sao foi na ato le si ufongo le lau mwalo la tau taimi masa avea ma si ufonga wha atua tuaina ina ia mauti noe lava sila fia masaunga le muta ngata i vaenga ta itasi umo le wha mai pe ona ta wai wha maumongo le wha ilonga na whai ultau maftanga mama ta penaina le pule nuu ma le pule ngā nuu a porirua. Wa fea le malo le mata koe whaatitau le whaafitau le o G-Boards pe ona ta wale waneu sile asoana nafi. Sa whaiani whono tanga le minista mo fale Megan Rhodes inaiva ia sautuana iatu a whaawa wai ona fea ngaile au whaufale ma whainga tai le sa ilinga o ia i tu ainga o lau papa wa tō fiaina se vaenga i whaafea ngai ma awala e talia tuai le lava o ia o loa. E whautua ina e lea komiti e la tau lo fea ngai mawhainga tāle tau sa ilinga o ia o loa ini awala la tau te mawai nisi plasterboards masa ili ni fufo isi whaafi tauli. Na ta wale TV tasi se tu si whaana tina tele minsta na tu inatu le Fletcher Building leo lo a fia ile mata upo e iwa wha pasenu fi whaatawa inga o ia i tu a inga o loa e a la tu i G-Boards e umia lea ile Fletcher Building o lo umia fo ila company le pule i whaailo nisi o ia o loa po trademarks na whailo i ai le minsta ina ia tawhia wawela la tau whaamatau e ala ini sui le tō la fono i le whaaonganga o ia whailo ilo o le asong fuana wala o ile asosia lau whaisia ma le Simplicity New Zealand mo le te fono le Fletcher Bruce Hassel ina ia whaamawai ma ia whaia seilo ilonga e whaatitau i niso tūmanga ale kamupani.
O sa wanga I tangata mātutua ua whaapopo ina lava le peo se tūlanga māsani e tu sai ma whaamaumongani se o whaala patupatonga o lo ngā lilu e matangata mātutua na whaalia le minsta mo tangata mātutua Asia Verol e to tasi malito se fulu tangata mātutua e whianga I masawanga I totono New Zealand na whaalia le age concern e tu sa malevalu se lau luas fulu lima mata upo lātou te tauli maina o sa wanga I tangata mātutua I totono le fulu lua māsina e o mai I ayuni lua afe lua lua. Wa si itia mai le tu sa male lua se lau mata upo e whaau atu ia I lātou I le tausanga pe ona ia I le lua afe sifulu ono e se lau fas fulfito mata upo na whaafianga I male waka tautua o sa wanga I tangata mātutua I au kilani I sisifo talu mai le lua afe sifulu wiva. Malo fa mawina fo ile si tia o le foi numera ile lua fe sfuluiva lua fe lua sfulu mai lima sfulfito ile lua fe lua sfulu o le lua fe lua tasi ai o mai le taimine talo mai le lua fe lua tasi o to samale fito se fulu fito lima ile vale sfulu pasene o mata pusala to fa fe ngai e te tupui totono a inga malo la to popolenga o le to mawal to tasi stanga tamatua po le a fio la to a inga ini fa fita uli o itu a inga o sawanga ise au fiel tu la fai o tupe tangata mātutua o sawanga yo lato langona fa pe ma sawanga yo yo lato tino pe na ta wele age concern. Ina o le 15% I lato Ukraine o lato whaangai na lewa no visa wha apito mo New Zealand o na o le tawa. E la tailiona miliona lau wha ingo tangata. Na sosola esema Ukraine o na o le tawa Lucia. Ai silia malafito miliona tangata o le ini mea no fwai tutono le tunu. Na o fwai nato I New Zealand lewa no ele masina o mati. E ala I visa wha apito ai whaafe mo I lato. O aingo tangata Ukraine o lo ono no fwamau I New Zealand. O le visa o whaatanga I tangata na whana nao Ukraine ai ua sitiseni manono fomau I New Zealand o na au mai tangata o latou ainga o lo isa tūlanga la matia Ukraine o na o le tau ai Lucia pei tae le to tele nisi na whaongaina I a manoa isa sa ililinga le World Vision ma le mahi Samoa e lalo I folsela wono sfulu le numero tangata na tau no I New Zealand le visa whaapitoa taluai e ei vainga lo whaafainga tayo na maua le visa e mai laval whaanga solongal tar sanga mai na o le 15% o I latou e anga waa wa mai ona tu ina tu I le visa whaapitoa na ta o le ofisa whamalanga I ngā New Zealand tal mai le taimelo saililinga e to tolu 15 tangata whaapopo na tau no I le atu no e ala mai I le visa. O le atoi whaopopo le taime whaatalitale le whaitau se lau o tangata sa fuafuaina ni o le atau taotonga I Wellington e Mahat Valley. E whai si vai asoi o le atolo atua I tu el pulenga whaafalamai. O Wellington e porirua makapiti whaapea Mahat Valley. Le tele o nisi fuafuanga mo le tau singa o ngase ngase a o wheanga I whalemai ma le tele o tangata e mo miaina le au amnanga. Ai le ngata I lea o tangata whainga alwenga o loo malo lo ma o se tūlanga I le iwa ai mua mua. O la whaawau pea nisi au nanga I peo tau singa o la kānesa I peo na masani ai. Ai se tala la tamail fwai numero tangata whaamauni e le vairusi po le COVID-19 fluiva peo na iei whaamaumongo le asoa na nafi. E lima awhiona se lau tolu sifulu tangata whaamauni e le vairusi. Tolu se lau ono sifulu lua o loo I whalemai. Ma le toa wha o loo tawhia I potu ti ngā ina. I se whaamtalanga le min stal se fua maloloina entro little na ia ta wai. Ua whaatuptupla ia le numero tangata I whalemai ua maua le COVID-19 whaatasi ma le fulu I le taimi e tasi. Ma o loo walo ia le awata mamai. O le asi tia le numero I le tau malulu ua amatai na nei. O loo whaamalsia pea le matanga wenga le tunu lau tele ina ia whaia toi pui pui o le fulu ai le iti tele mai le tau malulu. E to tolu nisi mai le kengi le tribesmen salo kaina ona o ni ala to sol nga to la fono na whaia ilunga le awala le Waikato Expressway I le asus fultasi o mati na lukaina le taya ona na file mai ayo saililinga leo leo I aukilani makalai estete na sauno le satini o lo na whamal suenga o le mata aupo e matu yani whaasalanga I whaia so stangata e mai se kengi e whaia ni sol to la fono ilunga o awala titele. Ila na whaamalo si au mo le tausanga luna ono talo na whaamamaluina le aso mo tangata mātitiva o le lalangi na sauno I pope whalane sisi e le ise kerisiano I tu usauno ina mai le fisosoani I e mātitiva o le wala au pope whalane sisi I sui o malo I e tā mau I māta anga mānei o le saolotonga o le tau sisi ma tā whaio I tausi ma le lotonga tasi ma ia avea le loto alofa e whaavai ai o la tau soifuanga ma la tau whaatinonga o le manato o tua le nei tausanga mo le aso whaapitoa le lalangi mo tangata mātitiva
Olo o maua le lua korinito mata upwe valu alo na foi upwe iwa a wa ua utou iloa le alo fatu no alo tato wali i o Yesu Keriso sa tamao ainga ia a ua wha mativaina ona o utou ina ia wha tamao ainga ina utou ilona mativa na amataina e pope falanisisi le aso lalangi mo e maatitiva World Day of the Poor ili tausanga ilu afis fuluono e patupatia i tausanga te itasi ili aso sa tolus fultolo le vai tausanga maasani o le tausanga nei e whailongaina ili aso fultolo Novema. Na ta ue falanisisi o le nei aso whailongaina o selu i tau maanaya e fisosoni i tangata umaina i ato maanatu ili itu ainga soifuanga o lo soifuai ma le telo le itu ainga mativa ese o lo osi omiai i tato uma. Ta'alonga, wa whaasaina le lakapili ki mai tau wanga whaavao maloa tamaitai ni a lii na liliu e avea ma tamaitai. Maolea tapu, o le a whaawau se ia iai se taimi. Talua inei na whai se whai ungal wha patupatonga le lalangi motu unga a au. E tapu ai le iai o tangatata alo whaapea, mai ala tau wanga titele. I se pepa o whaamtalanga le lakapili ki whaavao malo i le asolua na whailo ai, e mo umia le toi whaatalanoa a tili. A o le i whai sala tau whai unga muli mau tutu i le a polisi. E ta uluas fulfitu tamaitai wa filifili alfaya onga ne tipolo New Zealand Dame Nolin taurua ia olo o tola wapi le vai asone Wellingtone e filifili mai ei salato au e to asfululua a wata alonga malo tau pulenga wali ipoti alfifial tamaitai faya onga tolanga wa ei tau mafainga tamaitai olo o faya ia ile filifilinga ai tele lava vaenga e au fia le fainga filifilinga peona sauno a taurua e au fia le malo si ato atoa ma le lava o le manava ma e vava ai fo ilinga fatia le teine ta alo o itu ainga ta melusanga tele whaapea e whaapena fo i ini manuanga e a afiai i la tau. Tala Fou ia malisi ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au.